Chankasiye enkoma wa wutie mesabre ewo ye fidie kasiye yi eso na nyame nso nhwa mo seda ne da munya ebre eje edwa etie yen na order form over the weekend no mo amoho de esiye ewo amanyoko MPP no emu na no nam so ma yewura Alan Kyeremanten de nsimbi aba apetu edwa yehu ye se MPP delegates no wo mo ekokoto aba enam so se de be ya wo mbetimi eyi de obetimi etu franka no ede ama womo ewo afia edi enimu yi na chese wo matimi esi agokansie no ede ejina na omampanyin a oba bedu oman so no wo muso etimi akoto aba ede amano na odofo ene nanam so ma yede ni kokopie mo ewo the North East Regional ye dwumadie na ekoso ewo na Ligu Senior High School hono enam so amachese yewura Alan abe address ensem esansem na ne nkrofo an womo a wono ne womo agent on the delegate agent no ebie no said ye womo ne womo edi ewo honom no abranta ne din de Zakaria na chese womo ha no fomfram ewo honom a chese enam so Emma wokoko pie mu ewo ni agent ni eho no mo no chese enam so ma o address ensem no na wodi ne ensem etudwa na wochem se enya de se wo be tolerate any attack a ebeba ni agent bia esu ebiem we kokoba wode ema ni mfefo anase woma wone womo ewo amanyoku no emu ne sanse wonte ase se ye nipa edu ene ye kwakosi akan den ya akansie die nipa baako ene bewini nanso so no enkofo binum nso so ewo honom a ebinum dowo mo nti ye ntimi fiti preko penkasa ye de ye yi obi nti ene ye ma delegate anasa womo asebio ye no womo ewo kokomu no enkonkonkoto aba no womo nyi womo den epem na nsana ya baba yi nipa a wono nso so no womo yi womo no ye de womo baba ba kire omanfo se wemu na ye yi womo nti wemu na omo begina se frankatufo de ama MPP amanyoko nti edru ho na ne ekromafo no anatemamfo no epa womo age de atum na womo ato aba fa ma nipa no womo mpenso a ene de womo pe womo ato de ama nti aba ne sen na ye nkasa yemu krampo no ye ko na ye twetwense kan na chese ye bo entrene na se de mo amonim no wona bo Kennedy akompre kon ohene Japan MP for Asin Central no ebi ene course nam so ma chese wode ensem bi atu dwa efa ye mampanyin His Excellency na Nadanko Akufo-Addo ene na be de chire Dr. Mahmoud Bawumia ehon ebinum ho ne sem entrene anase or threaten womo ni showdown show na wokan no ehun na yewura Alan Kyeremanten de nsem no etu edwane sei na wokan no o say I am not going to tolerate that kind of behavior. It doesn't make sense, and when we cannot conduct ourselves as family trying to select a leader in a peaceful and organized manner, how do we intend to be able to do the same kind of process when we have 200,000 plus people gathered? Frankly, I am very disturbed about what has happened. The party must not put a shine on what happened. And then someone would etu area which manage the agent and the Ali Zakaria. It is alleged say he was assaulted by the supporters of Dr. Mahmoud Bawumia. And after sale, or preventing some delegates and not just on my emergency on person display, one more ballot, one more casting because you say a binomo a chicha and as a binum cocoto a banny delegates ni binomo to a banu avian, one more year, one more against a one more betra at their chest and penny passumis name to a banum at the emano for all you know it is alleged say a be a secret be iron akoswa and as a woman jessica be a was a woman show prove say ampa yatuma wo anase ampa yanto amfa amma ho nti no nanam so na ni agent na prevent wo mo from doing na enam so ema mentime ho ase course nti no enada election committee for no ekokohia flag bearer anase nkrofo a wo mo wo mo nipa enum a anase nipa num ne miensa wo mo esusu se wo betimi den
esi eye akan no because ye hwe eye results e ba ye no na che se eye Dr. Mahmoud Bawumia ene dikan honorable ye wura Kennedy akomprekon ohene Japan wono so na etoso mienu ena ye wura Alan Kyeremanten wono so na etoso miensa ena wo mo makeka no edidi eye esum nti na che se ne nsema wode etu eye edwa no bra na che se woni mpanimfo ekoku chiaye ne eye MPP election committee Alexandra Afenyo Markin omukoko share no muchire mu hunu se eye ensem a ekoso both eye honorable Kennedy akompekon ohene Japan ne viral showdown eye comment no ene other delegates no enso so ene ye ana wo modern edi ewo ho no mo na chese nya de se etweye no nti wo mbehwe na wo ma atoto eye enyoma eye na no na dodo na ekase ampa de eye yera Alan Kyeremanten eka no eye no krepa eye sanse mu ketu eye mpo delegate kekeyi ena eye mubuafu mu ho ene the way a manner chese moye eye monyomeyi is very unorganized aye ena enya hade enso se asumdue ewom iti what if say titimamufo no mpo eye seyi a mubetimi aka ananse se kromafo no eye de chinse ya mobetimi atia wo mo ewo ho nti na eye ne address speech a wode aba na de wo mo ho ne se eye ne kwan so a eno no de course ne de entwe yie nya de se ekọ ne kwan so kra eno nti no ene mpanifo enhwe na wo mo ntoto eye enoma eye na no ebi no so ka ne se he ye hwe se de eye abatu yi wo mo si eto ye na said a woman say Ashanti region dienka woman say woman beto e ama Alan since woman say Alan Cash e bra was starting a campaign and I say ni rallies bi wo honom no kofo na chese di na chi board on pem di na chi na chese woman say nka Alan afa wo the Ashanti region area and so so say vice president Dr. Mahmoud Bawumia itiminya 97 vote edi free hon no kwampo shows say nyoma esesa nyoma edane na say delegates ensem a nam mfamem say ebinom agege sika. It is alleged there anya any proof of it. It is alleged say ebinom agege sika ene de to aba no ede ma enkrofo say sanity na wonim say nipa no a wo to aba ede ama no Uni arehemu bia wonimu uni mose nipa ya woto abade amane enya de se adwumadi a eda nanim obetimi adi nemom emprimprin yi de amma wo a wo de sort wo ha out enunti na wugina so de campaign anase no nenam so ma wo de to aba de amane ebe deceive afofo ama wo no no yakoyi no so wo mememe ye franketuni na ye nto ne so aba se mampanyi na ye koto na nioma ankoyi a eno no so bo no hwan na ye de ekọ akwa ne nti no dodo na de adesrede na eto delegates na enim se wo mo enhwe na wo mo ento aba no emfiri wo mo akomammu ene wo mo adwene mu ene nipa wo mo susu se obetimi aboa wo man because enye sebio edrume so enti na wo se ye de mawe anase sebio me na mefata enti na wo se mo nemum yempo obi adwumadie no obetimi edi nwetimi aboa edi mpuntuo abra wo man yi because oman yi said oman yi ekọ oman yi ebre oman yi esi apene nyoma enkoye hia leader kendimia obetimi aboa ama enyoma etimi atoto ye no eno dodo na ensuso adwenkyira wo mo ede ebaye odofo yera Alan Kyeremanten na nudi sema wode atudwa ene nsem wode ababeto abonte wo hu ne sem de course ni entweye na on tolerate any attack bia ebiem no onso adwenkyire no sen ena wo hu no esi efa fabra ebesomye ye comment section na like videos na share on all the social media platform media any ekia sikapa akramo